bere kwa hwe adwuma ama ye enwuma na ye ne nya aban bia na bie yo eye nkrofo no ma bie biom company aha no mu bie company no wa wotina fie na we create even cleaning companies eye nkrofo na bie o ma de enom ko pe nwuma no eti say your office bia na akwa pe contract na waje no so I employ nkrofo na oni o mu ye adwuma obitimi bie na restaurant and as a catering we say na wabie na ono aso so na no akakope company bi se bi obe feed wo mo wakakope schools bi so obetimi anu aduane ama school fund ya the contract ni man na waje no I employ nipa yati wonom bisa wo se wo de aban bi aba betwa 8 years ko sa 8 years ni na da bia wo te fa ko e na aban nya adwuma ena adwuma ni o wankasa da na wa ya aboa wa brabo ya de adwen ena ba wiase nipa da sani use wa wadwen create bibi da na abetumi aye wo da wapam desta kra ne ya anto wapam no smart na ya anto we create da na we create sawoti ase ekroma yati enkrofo create ni ama omudi omonsa obi betimi ede even toilet roll bibi kra no de design bibi na oton etu do Chinese government adwuma kwa na abeye dan aban adwuma kwa na abetumi aye wo twen etu de aban mawo area mesi adwuma bi abenya bia dan na wankasa wo ya ma wo yenyi sa adwene free eti ya de sa adwene ba brochira ye nyina ye be feli no kra ya ba akopɛ yawo ye nyina ye ba be feli e wa brochire sa wo yo obi a wo pa akwantuo de ya ye me ka me say ye nanu bebre nya brochiro mbebo na so ya ba ne yente sa ye nyankrofo anka no kora na ankyere ye sawoti ase ye nyankrofo se bia ye ba no first 5 years edi yanim no ana 6 years edi yanim no de ye be sofa ye nya obi cross obi timi sofa be 10 years e ye sa na chromati because enkrata amaye 1 sawoti ase enkrata amaye ena ye nuanu ma sabe mu wo fie no monti ase se aha ye ni agent fo bi a wo mo do ba do kwa adwuma mo te sasa ne Saudi ne Arab countries ne te nda bi Europe antisa aha wo bedru a wankasa na wo ti asim akon wakope bibi aye de aye aha ye ni se agent bi do wo ba brochire na ode o George na mi so ma feel na ode wakwa san akope adwuma bi ama aha bi ni ase wankasa na wo ba na do ti aye de akwa akopempem me say wa wo nan si kwan so wa afa na opese wo ba fa hye wutiri mu say wo ba no o ba bebere enya simple 5 years edi wanim obi de obi o betimi de watcha 10 years enya simple obi betimi aba nne obetimi anya nipa papa eje ne niama de aya adwuma ebia sika ne ba nipa ne de be ma no nipa kro ne ho son sawoti ase ebia osu betimi aba obi niama a wo beje ne nipa ne nya nipa papa emmoa wo en ye won krofo bebre wa kwantuo mu ase ya wo ya wo wa ma fam wa brochire ne ntino ayo mu ni sympathy manipa wo no kra na ya ba ko memempa asama ye be ka no wa ase sami obi bo metimode enha me because ono onim ni awaba be fam ebi ono ni ofam no e che me dia amaba be fam aye won kofo bebre omu ni tima manipa because waba be bre no no wanya ne niama waba be bra nsa na ne nan aye de asifom etinya wo a wo ba na anu ye yi ene oba be ye omobo oba be hu ahumobro sembia no ye mfa ahumobro nya odo ene ahumobro because Ghana ni kura hu ne mobo bebre kura fa so bia ni so Ghana ni ye Ghana ni wo ye Ghana ni unyu pa hu ne mobo sadan etufiri won pa so fama ne naso na won ma ba ne na munya de obehe ade chena wo kwa wo de ne nsa we se bebo wachiko sa na omotie etia ne efu so omudi kan ba omu ye nipa bonefo ena me ba ye obi amoa me ena me ba ye na Ghana fo de o ka he wo so so na isi fo ma sa asuban na me se ya mamu remfi o sa wu nipa na wo ka sa no so da ache sa na so be ba be eti abrochire no den sanne na wo kra wo maame no papa wo ho won san kwa wunchi nkwa hu wo mo na di be 15 years afa na wo ba fa hye wutiri sa wo da wo ba no kra ne ama na wo ba de ahoson na sa afa na wo ba be pere aba be pe krom ha asetena ni bidia no kra ye ba ko enye obedru ya no wanya asetena enye simple wunya asetena na nne ne chinan da bi
Who be frau mami who be soon because who nim da be hu mami. Obi aba broche si o mami no papa nyina wa hu wo mo because the ode be ko nchi no eni ho e na bi kura asem kura nto wo no na adwuma kura sebe mpredu asan wo ye kwa na adwuma na ide asai ye nuanu bebre hihedem wo madwuma asai wo mo osu na so frɛ na no asan hye wo nkura onka no kura ne nkyerɛ ma wo a wa ma baagi so no sa wo be ba wanya akokoduro de aba meme ka kyerɛw eti sa wo ba dia wa na wunim na waba nia wo be famu bia no wa ye ready because obi on ma wa na dwe so betu kwan futu bia ni wo e be boa no Europe say eye na so no nyame animu ne enye mma de enye mma mo bebre sa wo ba wo du ti ba pempem wunya setena na ache sa what yase and mema no so bebre bu ma kwase enti na ma no kro mo mpe mema nkwa no ma setena no sa what yase na no kra de eye baako sister eye baako mema ka no kra na chiro opa afa abroche nya simple uyo bi a o te Ghana upe anigye upe pie and Saturday sport bia ufiri ana akwa ha bia pia woto na akwa ha say ya hey ema brochire ni bi na nka ho ahadam ne yehye me se si a me fie back on na meti ma free dem watch ya no na mframa kakra fa me ni obi am ne kasa wa ha sa woti ase since oyo obi a de weekend bia wo de jeans mi awoto na wo kwa wo ya be man so guy na mi wuni me hwe wunti mi din wo he wo be dura brocha be mobo o guy no guy na mu udin a Ukraine na be yira wa ha eti so wuni se wudi ahensam wo Ghana mpra brochire baby because ahanum ye ni ahensam wa ha obi amu wo pa fa degree ahe to so se nye compare bi na fa wo ene do ekofa ofri Ghana ho ba ya wo mo man ko school o man si class 1 dem from o post wo brochire o man si class 1 dem mo da no wo krom o post because wo mra no na say ye Germany he say ye wo no te kasa no wo na opon wo degree nyina no no me ka say wo kokoye do me cha akokasa ma wo sati ase wo no na wan ko school da no mra no say ye Germany he say dia wo mra no na say nipa no wan ko school da no wo no te kasa no ono no wo kodo ko office bi kura akokasa ma wo tie fa wo degree sem to baby sa wo yo bi a sebe mpraduasa wako school wajiji certificate bi kakra wanya company bi ye ana wa utimi manage wo ho emom pa dia na wonya oba na nka aye be ma dia nka tena fie bi yi because sa ba me ti wo ma me anu no atwa 15 years to and just simple Germany ha umma 2 years in fanya karata bi a wo yo ba na ni obi kan oba na abesia yi for meme ya da bi omo pe ba bia piagu ibi na ne opigu mu na eni ama won ho dia so ne wakam na so yo be ma dia hey we are fanboy wa Ghana fa fanboy ma ha o na ha omo mu hu fanboy o wajidi wo area ha wuntu magidi o abrochire obi ambuki obi o. You see if me that says so follow me say me cannot cry. Yeah, no cry that ya back up. Yeah, me they say I me back on me ni baby ako. E dem kwa na show. E dem. I have it me aba say the whole day say nya wo makra na e kasa. Egu wasuma wunyo obi ane ne nkasa. Enu ti na boys na mo twempna wo distance relationship ne sa Facebook mpna twen no. Wo aba no accept na seconds bi ofra o na monti wo ma se no because obema no kwa adwuma bo no kwa na hye dem oni obi ani ni di nkomo etu ofafo a eye wo na wa accept ne say wo ya ne girlfriend wo no obema ba fro wo pen na ni nka se so no be di nkomo sa na tie etu yo obi a sebe wo pe chinchini na me kwa ha weekend we me nam ha oh sister when wa me yomobo wate bra hwe no ama ma yemobo ne ye mobo ne yegum de do ne ye kwa enko ye mobo church ya say ye situation ye be ye enko e na semba kwa make say afa na wa ye waje so person ba brochire minia o ye be ma o ye oba deciding e brochire na wo pa no aha na wo pesa wo tena
ananya bia that you ubeko back to Ghana. So ubeko back to Ghana dia ene uba na onye obi niama na de ye adwuma enye sika basa nke ne obobo sika no nka da wacha mfie num na ukọ wonchi nwa kope bibia ye Ghana for this time nipa bebre nche wo wiase because ye stress ye ho eye say ye tie brochire eye say ye betena brochire eye say ye besa akotena Ghana ye woniama bi wo ho nipa wo ye nipa eye wa ho ode enwuma na ade me da bia meka kire brochire adwuma ade pa na ka se adwuma ne nya de bia wo boa so on se nem to me mabu me mu se ntime ko achi me mu atacha so bafu atacha ko su ko gina adwuma na ye se ya o ma ochi so no wapon wo ba no fa niema bi si wani so se matu bata akwantuom na mpesa me kotena eti abroche na me ko no me ko boma bra bo wo ho anyanya bia me payire wa abrochire me pe ekunu wa abrochire me bo mabusua e wa hase na senya sa na wo ba bedru na ye o meti abrochire e ye o me san akotena Ghana wo ho aya na life na emobo because ubeye adwuma do hu sika nyina akọ Ghana se ukọ akosi dan ba na wo nso otete wa abrochire na wontumi ndidi ye wontumi entatare papa kranya de enhye wa abrochire because wadwin nyina ne se ukọ akosi dan hwe wiase na ye ban ba bia ne ha se ye abrochire na obetena decide ma ho se ye Ghana na obekọ akotena decide ma ubo mu 5 years 6 years go back na kokotena honom say ye hanom so na abetena fight say obepe krom ha setena unya wie a wo ho na wunya wodan bi na wo hyemu a make sure say bosumi bia wutia wo rent asa life na no ya sisa or how ya ti abrochire mi amepe abrochire at the same time isa pe Ghana eti bosumi so ma paki misika ni nyina akọ na me de 100 euro ato me ho na me di 100 euro eti nuane ne na ya te so na ka 3 days ama expire no bi ti abrochire no wadi abra afa na wo ba na sa wo so wadwi nyina ne sa wo ba ya wo ba besi akosi dan eti ene ne sa nuane we ya bi na abedi o the expiring date na de kan no do kra ya ba ko ene wa we ya no abi na abedi ube die na diskana kwa akosi dan yen decide na wiase no wiase na ye wo no eye baako nipa kra wonna nkwana no sisi ane muro so ya sei a nipa Ghana ni ntimi decide ma ne ho Ghana ni minua Ghana ni ntimi decide ma ne ho se da bi abrochira me be pie ye eye ha na metena me mama wo mu nyina wa ha me yire wa ha me kunu wa ha enti abrabo bi a me bo bi a mentena na me hwem na me mo Ghana ye me krom metimi akọ holidays but a ha ni kura mete so ana Ghana na mete enti metimi aba holidays wa abrochire enti bibia me ye bia menya wa Ghana ni nwen sa adwen we yo onchusu baako ye chusu mienu ne miensa yen fake life ye choose life be mienu ne miensa ama ye ho enti da bia Ghana ni ibre da bia last me be so na kase rade nsam na dru be Ghana ni ibre da bia wiase ya na ya bro because ya na ya ma ye ho bre simple life no ye mpebi ye choose life no mienu miensa ama ye ho eti ye bre ye ni di oti abrochire na wono no na dwenya na si wo bako akotena Ghana enti wo si dan bosume so asese scan nyina akọ at the same time no so krom ha no so wote no pe ha so wonya ha no mo so niama nne wo betinam sa obe wekito wesi se obenya ekrom ha niama no da bi o wonye this was a sessikari nyina akokoto cement ne anwea ni wie na at the same time wasan adane ye ka akwantuo wasan ka akwantuo choose life ne baako because nipa wa won ni woda bia and ye woniema bi wo wa won ntumi ni nyina choose baako na diso na nyankwa tenten na tena wiase che se hanom na meti a me decide
Ghana ye me chrome me call holidays but say hana metia I was say me my life near simple because hana me say metina me my life ni nya two na ene me dwen we ho na ma dwen ha ho na me struggle there be ewiase ne ye ba ko ye ni wiase mienu na ma struggle Ghana for ye ni simple life adwendwen egu ye so eniama ehu hia o ena Ghana for ye dwen ho eniama ehu hia o eniama nsese eye ye dadwene ena ye sese gu ye ho eni ye dwen ho because we ya ye say so wunim say abrochire no wo pe bia ba because abrochire for dress wo so bia he me metimi akeka to so akwa akogina bonten glass yi bia se atwa photo na so nya kwana meda eti se wo hu na sa background na me gina twa photo ne ya wo fe na nu ti wo struggle so bebe abrochire masa wo ba bedroom na wo sa background ho do kra no kra ma wa dwum se kokotwa photo wo ho because wan gasa no wo ne wo ho dru na bedru ye no wo ne wo ho when is on to one who say, eh, I cry a generator for tire fan, and I walk as an abrochira brabon a chow kakra. Not a chow kakra and son. Now one will say, eh, Sammy General Greater for ta a year fan. What's your brochire, massa? Sister, wouldn't it be now, mammy from a new who? Wouldn't you be from a new who? Because sometimes nobody judge a baby to photo be. And I know what to know wouldn't you be to one expect to say before bra me one so simple sir. Unto me obi owa what you want to be the neighbor brochira say nipa krona na san betwa krata ebroche yemfa wo man san betwa krata ama wo obi a waboa ne ho ba bia masa ahanom ye nam uba fofra me si ye de hu ne nante me ka no kre na chiro afe na wo ba brochire afe na wo ba agisi wo afe na aboaboa wo ne ama no afe na aba wadwim afe na opese wo ba brochire me ka cho se ba na wo ba no sa wakoma anya dia wo de bia wakoma betu because wo hu koti wo yembe hyew wo vatatefo wo yembe hyew omo amu cheke bus ticket ni sa wo omo yembe hyew because omo nyina no ebetima yo say ye school fo ye omo amu control usuro ekuro na waba mu no wo betina mu ayem hyehyɛ san 5 years 6 years 10 years kopim so obenya niama because tem bia bia wonam bia no wo da yem hyehyɛ se ma yencheme e bia ya cheme a ye de mi be kofie ana ya cheme a ye be ye mi sei ba bia wonam bia wo da yem hyehyɛ na nam sa se ma yencheme mi bisa sa wakoma eden e ma sa yem hyehyɛ na ye ne na mu no wakoma eden ma yencheme no because ye che nkrofo da ye che opon pimpim a obetua de aba no masa wunya ba beduru a ye betumi acho nyankopon afa sa ma ye betumi acho bibia betumi asi enti nyampempem no utua wi a na no kire se ubeduru abrochira no waduru soro da bi eni oba na benya emai mantro ba bi na peche dia na no bi kan ye wa uye din dia na ahye no anye din su ne logo wa because yanum na mu ye bebre no still a bebre land yo ye na de muni mani so asemasi wa abrochire what ye abrochire so on land ye emma obi abrochire what nya ofa man nti nkotutu mampamiriko mesraw mesi obi wa wa na mfi sama abrochire ayem hyehye obi wo wa na mfisa obi wo wa want to me broje gas nkwa ene be kum ni po broje die min kan cho sa nyefo omo no ma develop kro no and eno ne die bra sister efe ye kwasha otim se broje ne efe ne so bonyoma bi bata ho omo control omo na fe me na mi ko omo ka chem se mi pushi kakra ne me nso obi a mi hu ya sa kotifo na wu omo sa bibia hey abrochire
mombe makoma ansa na mwaba mombe makoma he uma me ena ebefa wa uba na misbehave obetumi awo wasi abonten wo sister ena ebefa uba na misbehave obetumi awo wasi abonten eye wo bra na abefuli obetumi awo wasi abonten eye wo wofa the same thing sawoti ase and wo na wo free fie ba no so no uba bedra wonte unya hu ha system na se enti eye dey a uba misbehave kakara sawoti ase eno de me say ede mo shakura ti me ma wo tro be de wo ede mo she no uba na be je de ma eno kura ti me ma and waba foforo no nso no kuro ma say obi beti ma catch us aha kura me mfa ha aha ye tai control nkrofo aha say hye ye che wo ho a wawu eti wo no sa yam hye ni nyina obi wa kura ba main haban of kura won see woda south ase onwura hoda because ya can't to na dwum say e ho de kotifo na mo e ho de control and ya no kra ugo tom masa why we ya de nche no na o sa gina kotoka tani ya o kra nra no na bi ade chi ye no wasan aduru na wa wasan e frɛ from say ma bo kakra bi am be hu ye de abefa mani so sa na e de etie eti minu ano mabusiafo we kakra bi truth about a brochure no ye be mama hu no kre me obia ba ne nyina ye te ya ne ye because me te ahotom because me ye adwuma se me nya adwuma de a ena meka se na obi Roma obi wa ho no onya adwuma onya adwuma ne nche se ono te ahotom saa o me kan okra na chokroma ye de adwuma ne tena so ba na pa ahoto de a be yere ho na ye adwuma ya kwadwo sam ye de free wani so unyo obi a pa adwuma yi sa ne amane free wani so and ya na ye nuanom obi no mo Ghana no wabisa adwuma be na ye wa abotwe mpacho abrochi me papa ni company me nya director wa company biya mu eti ya munjai sa asem ni bisa obi ani wa wo ba ha ye nyina ye adwuma ma company bi ye adwuma ma company bi because obi company and why employ me and I me ye adwuma wo ho it means me ma me explain say me ye adwuma na me ye teacher ni me ye nurse ni me te office we mu dabi eti sa fe na wo ba me bisa me nua baba ko sister me bedru amenya adwuma ye me explain ni kire no ubedru abenya bia ye but me assure we say ubedru ya de chin ya na why de na wanya adwuma ye because e depend bibia e bi kra wo ba ya na adwuma bi da baabi e bi susu wo ba ye be bise adwuma san be chance na adwuma chance kra ye de aba be to baabi because obi to meet na fie 1 month no wanya bi obi 3 months obi 6 months asa no wanya bi eti make us say wo bo bosia na Adepa aye de a bosia fo ne kan kira wo mo say wo beduru ya the following month wo kwa kotua sika na mo because wo nya ne sa nko wo woni so kwaji wo bi sika so ansa na ade atu kwan many pani nya so mi beduru ya na mi betua sa mi beduru ya na mi betua ne nka bi nkira wo bi because wo de eno eja de akwaji ni sika kwan na beduru ha say ya wo ba be change number because wo nya sika ne nko ni pani be frawa be sesa wo number no kre no aha ye chinchin ni akopa adwuma ye bisa adwuma kwan be da baabi a na obi do woko na me ka semba kwa ha adwuma bi a ye bia nkra tada so aha dodo na adwuma bi a ye koye bia se na wo ba mesraw adwuma bi a wo kwa akopa bi adwuma ne ye de nkra tada kope eti afa na akwa ba be penkrat ansa na wakwa adwuma bi anim sada kroma ye de etie eti nya ena me ba menya company bi no ama ye adwuma de na ade kwa akopesa company no edie enwuma bebre kura no ahaje wasa akwaji police report apa ama ya hwese wo kura no ni criminal ayibia dwuma bebre so wan fa police report ankwa wo kura ye mfa omo benche ye fa wadwuma na start ya ni asan ka cho say ye be hia police report afi won change kwana kwajebra
Yabeka cho se kwana kwaji police report ye de ebra obi okra ayamhihye bi kra na ade na nya wodia yesa ka cho se kokwaje bra ayamhihye and baby akwaje no so so ya police fo kra na atija eti abrochire no ye di tire ene akoma ayamhihye enkoa ne ye de nam se na wo ba mesra ba na wo ba no wamfa ne ama mfrifie amade a wa kra ma me se won san hu no na se 15 years ahead atwam wo yira eno na ahase na ya no omo wo yire no mo no wo mu jo mo yire no mu atukwan problems ne ba mu no ahei because wo yire de wo tukwan ya na ni age onim se wo tukwan wo kunu wo tukwan ya na ni age onim se wo tukwan nanso so na ni refi se da bi kwan ya mi kunu yi kwai onya mafie okunu samra na chi no watwa mfie du eno na ya na the problems be bire aba ware mu one way ya be ma na fe na wo so koja aba no one way your ba no so fu so wontumi because oba bi wo ho no ma o e bia na wo so kwa don't me nya awale no hey okunu nya tu ne to a wa ko pension e be chance na wa one okunu mra no oba no ofu dwene as wo e da omra Ghana no oba no ofu dwene na ode dwene e na eba sometimes na ka ne papa mu na se ka be ma ne oba nti ase wo ho na nka aware ne problems ni ma o nka ya na oba wari fon se wutu kwan ja wukru ko be ma so wari fon se wutu kwan ja wukru because oba problems ne doors ne wo be famu no e mema no mo ba mbe fa ma ne wo mo aware fo mema nyi wo mo a and oban so a bia wa wari onu so be ba fa be ma bia na onu so enye wono a because situation won ekom kwa betima di nipa ebrochire aduane na fomo aha aduane na fomo aha sent na fomo aha ya 19 fa 1 cd wo fomo wunyampo 1 cent mpo wumfa bi wo fomo ene so bi kai wo hunto ane ton de ane ne wo rewra bola mu na wa yi bottles na wa koton na wo die didi eno no ni ase do ne problems ameka se wo a wa ye se wo ba no wo ba be fam sa niama we na wo ba be kom because sa wo be sue wo bi mpo na se nipa kron so ja wontumi fa wo pe enkwa kitchen kwanu aduane o because e kroma say no wo mu nyina sabe dia wo ba be fam no bia di kan fam ntimi se woni tema fa eno hye wadwen mu se nipa bebre ni sympathy bia mu abrochiro no enye se bia ye eyi keke but based on the obi di kan ba be fam nti woni tema ma woni tema ma oni ahumọ broma because ne wo na mu no wa famu ne chance e bia wo kra de wo ba no wa beje wa besue ne so wano ne time wa nya obi ansue ne so e bia wo da bonten be na awotwe ansa kra no obi dom no je no obi ada bonten ansa no obi dom age no but o de bia obefa wo free airport na odu be wura adam won na bonten da enti usuban enti sei aya so betu sani pa ne se bani mu na se wo yi wo ni amasi abonten a won ka se bia ni nua no ni nyina e wa brochira e betumi ato afa na wo be betumi ato se wo bi jew na wantumi ahu se ne ani ni patena na wantumi anya wusuban se me wa ho kire mu ana me wan aha nya nkran ni kumase na abete se trotro bi pai ye kumase no aka se me ma me mo fa sika nhia me nti driver fa mi kosi o aha wunya duru kra na utoto wani on ba bia Ghana hye no kra na ye baako eti di obeje wo no na wasonson wo ho na wahye ho na wakona according to kakra enye na abrochirefo hye nipa so ena mi bedru ye ena obehye wo so because ono so bi ahye ne so obesia no obesre no na betena ne nchen na o hye wo so a bra sister yedin because ono so wa fa de sen wo die ni mu na so ye nuanu Ghana fo bebre mpa ho kire ye nuanu Ghana fo bebre percent ya sorry ya na abin ya sorry ada ya sebwe oye Ghana ni oye Ghana ni nti ni diai so oye Ghana ni a wo hu sa oye Ghana ni a wo benti won tam won so a wo tam wo so a enye ye sa wo ti ase wo ye nipa da sani a tete wo ho
Training who say baby a bedru bia be fit in. Training who say a kro bia wo bedru su bia betumi atena kro ne so. Training who say nipa da se ni bia wo be ben ni bia wo betumi ni nipa na tena. Because the nipa we you be opa mu na wo no se wo so timi tete wo dru baby a na se nipa ni mu na wo be husa ne wo be ye no se omuna wo men no omuna wo nka asema be hye na bufuo na wo de atena wo apechi nkakra se wo nso Nyankopon be ye wadom nanso asala sabe asala awaba a wo bi age no opese wo kire no hu se sei eno sei hey we tu ne na wo sa wo de obetutu asema gu waso wo abonche no wono ne je wono so be sa tu obetu abroche mpofo abaye mobo eti mama mane fene na damo mama mane fene nyame abroche fe me come ye say bad ye brame ye bia gate ne magana fo ye nyina ye bank ye be sua de because abroche de bia mkasa me abroche ne ma masua no e boroso e chire ni pawiase lesson abeba be fam wo abroche no una aso ye mama ba said day ye di mabika no ase mamen no yiye gubolem Ghana ni te Ghana obetimi awo fufuo no wadi na bia ka no ase mamen no de fufuo na to bolem but abrochire ntisa ye abrochire ni ane na ye di ni nyina ye nuane binum a ye de agugu rubber mu ne ye de hye freezer ni ye di o eni ye di sauti ase nuane na ye di ni nyina eye nuane ye de hye freezer ni aturo date ebe expire 2 years time ebe expire 4 years time ni ye todi na so Ghana ni te Ghana odwa bode na bode no oyidi obanua di na ebi aka instead of so the bode no be chechire ho kama na nko ape freezer baby no de ahye no because Ghana de bode wo ho de begu bolem na ade chia wasan apesika asan de akwakoto bode kuro na ebi but hanom ye twetwa ni nyina o mango bunu kura ye twetwa dry ama ye kotowe enkatie bibia Ghana ntesa eso ye ne yesu ahokyere ye ne yesu kom aduane abusu wo ye kro because ye nim aduane ye ye di wayi spinach ya ye sori aye to aye ha ye fa ne se nkontomire wa ha se ya ye to no expiring date abuba hu ye 2 years and 3 years na wo de say ye de to freezer kra na de ka di 1 year and a date in yes 3 years time and I me koto ya ka 2 years aduane ya makoto ami ba bedi e ka twa 1 year wo freezer but Ghana obi anu obetena ho body ya to ya di say na asa wodwom obi ani ho ya woni ama bebre na so yan ya ka wonti ya say no ene ye wi ya sa complain na ye de Yesu abrochira sa ne amani bi ni ha obi meze obi ba brochire na Holandi ya no mkoto oni nipo ne na no mkoto promise nipa mu kan kwa Italy ka se was sister brofia na medanya brofu na po a akoto promise na bra mi to bi ma bra ni siminya amu a eh ehwanum susu McDonald's wo mu susu nipa yi hu si asamo Ghana ni a wo tu kwan wo so wonya amu a Kraya wadru since baby amugina mu ni ho afa na odwen mo abrochenda wo ba na wo ba ye wadwen ye misi nuane bi wo ne wo ba wi adwene awe ni sa abire kontomre pa me be abroche kontomre pa sa Ghana kontomre pa nkai ene wo mu die ya o ma ha ma ya misi date twetwa ye no ane ye to ne ye twi ene ye di ne sa emedru awie na me pa mi nie me te Ghana aduane we na midi na senya obi baaye no obi age watena ne so boso me be nso se nwotwe wanchi adan kada na nipa ne ye aduane na mi de mintimi ni abrofo aduane wo so ba wanfa kapra ama obi age wo boa wo sa wo na abesi wo benya baabi wo be pa adwuma ma mi de mintimi ni abrofo o twika tofe as a meeting in the abroad. What's in the abroad for Danny? None of Baba Yaday. And they are quiet.
Nana, hey, my who sister. Nana, I'm a chairman is for and no friend, I'm a do. What's the start? I am a done tell an hour. I know business a comment to come hey. Menkasa ma bra brochuro na broche ne ya bre. Hwe, ya no oya obi o abeka se wa bra Ghana. Na me ba ni misika me say yam ne ba broche manya se ska no na me mra. Ghana for na abesa sro. Abroche ne be bra kamu because niama ba ku mienu bi. Enyama ye lucy ye. Omo ton omo store said 2 kwan. Omo come because omo nya store ni sika. Obi de na ya rent wa ma ye because onyanya tenant ne esika no waba. Yes, etika de ya kan me broche because me choose life me enu. Me decide say broche na metna. Me choose life too. Me fa Ghana ha nkonkoto me ho so. Ena me via bare na ma dwinya na me skin na ma baba ya bare da bi o me choose say metna ha metna se metna Ghana so me choose say metna Ghana then I will go back sana life na tie me nya say me tumi ntina kro mienu so o me ntina brochire enya adwuma na brochire and spend more years wa brochire na misika nyina so kokogu Ghana me nye misika nyina nso nkonkogu Ghana wa brade obesi dan de na amana tena mu no edan na obesa ba beje ubola fi no me ma spend misika wa ha mi tiam dan ka ma spend misika sa na me pese ne kire eti aye niama mienu wa fe na opese wo ba no decide hu ni opese wo ye e ma mfa nshoti na me ba 2 years me ba be ye say e na e bo hye basabasa obi o ho be hye ne ma me bo sesi a e na me ba ya me ye say and I'm by massa. I feel na anam kwaso. China bedru na hwe wani mu wie. Ansa. Na munya boshe bi no mu hye ye nti wo ma ye twan wa brochire. Cause of boshe. Last time me catch sister. You know I'm saying mema wa brochire. Young guys were brochire nanso dan nti because a boshe o ma hye. Any sika o mo twekọ Ghana he kroma say foot locker shops I can say designer shops I can say ni na we bocho now so young guy bi wa so be rush shop nim atompa boa papa ba akokora hye ontumi wuram enso ne mranti brem na ani o ne mranti brem na ani ne daachi ni mu no wo so be rush shop mu atompa boa papa ba akokora hye e wa brochire no because wa promise wa hyehyɛ bo adanya wa ye boga etese so okosi dan e ma Ghana fo hu so say me living my life and praise Ghana fo because se mi kosi dan o Ghana mi nkonkosi ma Ghana fo eti se me ntompa bo anhye ya me nkonkonkoto cement because me nine na me de be nante na dan no me de akwa akogura mu ya mienu niama bi wo ha ye wo mema wo ha a sese nka mema na nso so obi wo ha shop last minute me afena mesre imagine se boga mua otia brochire na wo hu ne bag esen na wo de kwa adwuma ho sa mother care for bags ya about time for you a omo tono omo de omo mania magumu na omo kokroma enu bi na sen papa panyimu no de kwa adwuma e wa brochire me hwe ni se ya na mesre imagine all this oye adwuma nso boso me so asika ne wei o de kwa Ghana eso hwe bag esen no de na ma brochire krom mother care for bag and a sign on the kwa adwuma ave me hwe ni se ya afem eh asembe ni ara wu sembe ni a bag nso ya say boso me so a ya promise ya hyehye bo me wa ni price ni tiri hu nyina afudwene na pampa mu nyina apa ote abrochire instead of sisi akakra na eba ne nsem no obe make living no kakra good wa ha say no me kasa wo ba ni decide na hu se bana wo ba no ada se ha na wo ba betena abebo wa brabo anasa wo bana 5 years na so abesa ko nti na 5 years kwara ne wa fam na wo story cry ka se ye be kan she uni mo story wa brocha na wo ba no ni o ba be fam kwaku eno de
And no that was say and the youth na ye who say the way we were brought up I was say ye who say e broche ntesa south yase fine send na ye krom ya tete ye na ma ya ye lazy e broche ntesa enti so bi ba broche mo fa say ni tim say ye say broche fenti no oba be di glory and oba betna say ni say e broche ntesa e broche no mo de ye na echichi o mu kro because we are omo tax ahụ ya no ya no mde ya chichi omukuro good because krona ya emu ya yefe no ya adwuma na tax na ba na de asiesie krodum na mu aye yefe na etwa photo na mo so amu ofie na mu aye mo fe saa because nipa ba akoti abrochire na se onyo wari ni ahụ na oye adwuma tax a otua no enyeska ketwa na afene so na akọkọ weke na asa akọde wo mka ombeba abeje sa na brochire tie ukọ weke tax na ode wo mka ombeba abeje ne pepepe ye de ka de bebere wo betua demi tie me mpem asem me weki bi da me mpem wasem on weke ya weke be de acha wo mo mfa sa me kọ weke na bia kakra ye de bebere me meje but me see womanfa enye hwe me nkonko weki kra nkonkoje me mpe womanfa mitikuro nim because ko ne ya weki na wanya mfaso a utime boka yetime bra oka ye adwuma Ghana na atena o ma me kra na ti ye adwuma kra nka kasa o ma me shop mu kra ka kasa hey masa me so ya kwadefo atena fie oba we akwadefo atena fie nga ahomma bi na ha ya ahoden ne de ya adwuma abrocha adwuma edi things are not easy in Hamburg hey and am I easy in Hamburg wo sa regret oh are they that's not there it's like no one semana make an in a way and yeah no nti na obi so oba brochira ubesi ne kwan sema omba obi anu oba brochira on regret onu ne ho normal and am di kan and say unya okay na watwam 5 years uhu system na ni so kra no wo kro no kra usi mu foforo kra wani so tan wani so bru ya kakoti na eba na hey me so to move fakate for na udwan omo am check bus ticket na omo kra timi go ho wakoma be tu wakoma ti mo bana mo ho kire ma mo nka no kra nkire wo mo mo nka no kra enkire wo mo na wo mo hu me say abrochire yendidi free enuane na ye di ni nyina bia di 1 year o freezer and omo de ba shop obi anu odidi free who say o ma salai eje Caritas for nuane na o e wo Caritas for no wa supermarket for no enuane na expiring date na ache no no enam no de adidi bread ne na sefo ne ene brochi no Felix I no mo de akwa Caritas for na ampe brefo no ampe brefo no ma salai no ma kwa akoji wo omo mu nyoma dwin so omo bebre no ma kwa salai no ma kwa akoji sa nuane no woji ebi wo ha woji ya na ade ekire ya na expire ebi wo kwa da na woji ne da na expire but omo pe ne de omo ye de omo pe sa woti ase omo pe no omo pe obi beka ebroche de minia me da mo amfamu si awate mi se wa ye ready se wo ba bia no boa ho wo ba sun be sun bi oru ebe ho wonam kro bi ankasa ho anya Ghana wonam ane apai wo ne ye ma fancy no obi akra ankasa ho obi ampo mfi omo abrofo nko mu mfi omo nhwe wani mu mpo
unkwa na ana ubetimi bia wo pe direction wo frɛ kokko ni na wo bisa no no ayese ya kyerɛw ɛno kwa na ka abesu no wo pe direction no a wo pɛ so ka so wo frɛ no ga no ayese oni no ayese ya kyerɛw owura bɛ ho ho wo besu abrochire wo besu wo wo kunu hyemu saa abre wo kunu wo sofa oba tena ho na fampa ebobi ya da eta na chi na kasa kire nso onya kakra o mra na monto ama ware so na monto ama bra boso ontwa so sa wote wo twan ne de a onya kakra ontwa so mra na nya sa obemu atena ho ama ho awu o dokura na e baako mema na omu hihye mu no je omo yire omo ho a na ma ya adwuma na makofa mma na ba aba be ka wo omo ho no eno de eye na se be ma ne ya na ma aka mu ana atu a o wan we a wo bewu no be ma no suhyem no ada ne shamo panyi sa no mu ara ho aya na edu ba bia ye nti mo amoba ne de truth about abrochire kakra bi na ne ma ba be ka chem bebire egu o se chaw abrochire mu no kre me kwa makasa sanetie uba be shedem uba fofo kra ye pia ye mfa nkobi because problem koba na wuni niama na ye ko control a ye betumi ayede a control sa woti ase mo amuye tu no obi o bedru nso ade ye beka bia wontie asoodin tu no ase ye ne so wote Ghana no onim bibia ase no oye nega he abroche ye me ye minim bibia wa ha wote Ghana na ye nega aha obi hu nega bia wa ha aha wo kra no obi ahu bedru a watom wa yiram obi ahu na ha na ewe omo abrofo no omo hwe wo nega se ma na so mo hwe ode emsafo yakupon hia mo wai Tim, how you lazy? There is no way you make it. Who better no make it? Who make it no come meso? Who you lazy? I'm for brebre. I am matching. Obi wa nsuo ta wote Ghana wa nkwa adwuma. Obi wa no ahemachine sorry bi da. Aha sorry 3 4 na ekwa adwuma. Because I was all start adwuma 5 I was so free 4. Bas ne betu bia 420. 80 by 4 I was so nantico I was so now America too uko school now 2 American so start here trading start 2 American kakra because aha ye 2 American ye chase bus ye 2 American ye chase train ube hu so bi di mika onu obi anko race o train no o chase no okwa akotwen because aha ka bia ni wa twen nipa aha basi bia ni we si we twa nipa ono e 1 minute no didru stop bia oduru na ogina wa no afa wunyina wa watukọ America nkwa bana wo ba no betu America se ya da bia otu America ko petre afro emre wafo otu enkwale etu etiso ni so ni America tu emegina me metu America kakra hehe ya kwadura na ya detiti ye kurom na ye hwie nye ya tefa akone ya kasa ya dida stone ya tefa akone ya kasa and I say what no be gu aban so and aban ye we aban no be twa na 8 years na wie na studio si ya why use your brain fakope bibi ye for what drink create bibi wan kasa so betime create wow business ubetimi create wow company now I employ nipa cleaning companies ye odwuma mom ene ote Ghana mi de bi am kasa me kwatena Ghana pa dia ekenu ni company ameba bebie bi me to tobi bia na me enya na ye ko hospitals ni akwa jeje contract enkrofo fie ene Ghana ma ya omom to omom pebre o de to internet to se sie ubenya obi ude unya nipa 5 kra fie ko clean every day bi anya nipa ba ku fie ko clean na do say ube clean ni fie a day normal 10 Ghana now they call 5 days a week kra no ubenya 50 Ghana
boso men ubenya 2 million wo de fa to internet so se upu betumi clean ema ye hostel for girls ye na akwadufo nkwa ukwa wako clean wa pra wa ma no ne bathroom a watwitwi wa pepa wa juicy ka sha ubotom wona ukọ no na motu wonu na da mu say mo try government ha tanyuma na ye no cry ya ba akọ because her house cleaning ye tua ni nyina obetumi anya bi wo net so bi obi aba be cleaning ni fie no wakọ akoye wo ya waju sika me de bia me ka sisa me obi nka me decide se me kwakọ tena Ghana no ni company anka me kwakọ bi o Ghana ka wani so nte ono na menya nipa be ayi na ye be ya afe na ye big create bibi ma o wa create wudin bo brand na fa to net ne so ube hu nipa e be frɛ ube hu nipa e be frɛ ube start be kwakoye cleaning ube jiska ahya wo na wo sa government mi adwuma obenya bia ya wa so be bibi nye unya brochira obeba but tena fie na ko cleaning obi fie abeka sa adwuma we de menye ube broche so no na abeye unya brochira obeba sauti ase obi ebie restaurant ofi obi atwitwi niam mo se me Me did ya nyantachwa emre bia am disca be free Europe akoma busuafo wo Ghana no me use tap send no fee mobile money transfer eye easy eye convenient eye fast and sound so ye free tua hwe me discover ye mapim tap send entienne also download the tap send app no ewo mobile phone so free na first ka komo abusuafo wo Ghana fa na nyina tap send papa no